Take. Unahlanya kanona kusasa uzodlana ekseni uzodlana. Unahlanya kanona kusasa uzodlana ekseni uzodlana. Ungabambi la ngisho mathina sathi Kumele ubambe kuphi mase uyabamba noma uthanda uyabamba. ngisho mathina sabunampaka Azi uyahamba kuze kube nini? yebo Ayesha sesha ujwayele. awungayenza le way Asikhubuki ispeed. Ngikhathala. Uyisebenze umhlanga. Bekuthi khuphula. Etaputi. Undalibas. Okrendo tsham. Hayi ngiyabonga mngani wami. Ya, nakulo muntu ohamba ne. Hamba nomalume wena. Hambe nomalume. Mngani wami, umselena la uma wakhumlinda egate la. Yatapunka. Shapo tsham. Alright. Hayi awuthamba bamlindile khuleka uthamba khuleka zaka khuleka mngani wami baba phukile hayi awuthamba bamlindile uthamba ayikho into ozoyenza awuthamba awuthamba yini Ngasho lo mfana olukile ngabona ukuthi uNkulunkulu wami ngifikela endlini ngigqume ngichathe ngiphalaze ngenze uqido ngikhiphe ibhadi ngoba ayibhadi phela ungashela mina ulukile ukahle la ushela mina ulukile kanjani kanti bafana abanjani yazi mfana olukile vele ukuthi angimshaye ukuthi nje mfana olukile vele ukuthi angimshaye nje ngimdinde nje ngimshaye nje engenzanga lutho vele ukuthi ngimshaye nje ngikhipha nje ubuntombazane lobukela ngane umuntombazane noma yini kodwa akubona umuntombazane ukuthi bayithanda le nto uyabonga ngeke ngize ngibagxeke kodwa nje Foma Mvelase ngiyabonga cha nje mina Foma Mvelase ngiyabonga ngoba ngisho endaweni ngadingiswa ngathiwa nje Mvelase hamba wena usuyiphethe ubuya nabafana abalukile ehamba ngisho idlozi lingakuduba ngadujwa ngisho idlozi ngibuya nomfana olukile ufaka amacici yini nabafana abanjani umfana onjani lona hey majongo wakwayishe intombi wazaphenduka umngani wayo uyishela umuntu ungabusazi nokuthi uthini umbize eze kuhlale naye ngixoxe ayubona ukuthi hayi uthi uxoxele obhuti abadala ubatshele yonke into eyenzakala abethi obhuti uyathithiza ushela intombi yakho uphi la kuthiwa wenze nje hayi nami ngathi ngiyazama hayi ngishele ngashela hayi ngathi ngiyazama ngoplani obhuti hayi athi ingane phela wenzani ashintsha nje ebusweni yathi wenzani siyathandana nami mina nawe yini nje lo ufuna ukuyenza athi uzokhipha kimi ayingavele ngabona ukuthi hayi ayikho lento no plan bobhuti naba basisebenzi phela sengithembile ukuthi hayi tushe intombi yakho wena lo muntu qabule ayingani ngiyazama yathi ingane hey wenzani uyabona ngafana noma wathi hayi mina ngiyinceke mina kaJehova mina ngiyasonja mina nje umuntu nje ophuza utshwala uyanginyanyisa angeke usizwe thina sithi thina isonto lakho liyakunyanyisa la thina siziphuzela amabhiya ethu mina ekanilenteni uma nidakwe mayiBhayibheli wenu nizositshela amasimba la ukuthi hayi umuntu ophuza
uzawufunye mnqunu uzawufunye akekho umuntu ongazufa apha eMzantsi noba ungaba namabhayibheli ayi-12 ugcoke kahle esontweni so ugcoke ngathi awunyi uzawufunye kutsho mna nina nale nto ukuthi hayi amabhiya a-10 yekani amabhiya ethu ngawethu nizawufa ninye nina ngoba ungacawa uthini uzofa xa amsebenzi naloo nto yabona nazi zezam umuntu nje ogxeka utywala uyandinyanyisa lo muntu okusho ukuthi impela mina abathandikazi ngoze ngihambe la eThekwini ngiduka futhi ngisenendaba mina nokuduka mina ivele uma ngiye eThekwini ngazi ukuthi i-daily routine yami ukuthi ngizoduka uma ngaya eThekwini ngizoduka futhi ngisenendaba lelani ngelana ngiyahamba ngiye eThekwini-ke namhlanje ngithunywe Gateway uma uthi ngimile Gateway nginonese sami izinto zakhe engiphathe zona ngiswe ekhaya ngephaseki ngigibela i-taxi ke lana ngihamba ngifike ngimtshela drive ngizokwehla eShoprite athi driver mupusha-brite sisi mina ngalalela kuthiwa ngohle eShoprite athi mupusha-brite sisi ngithi mina ngithe ngizokwehla eShoprite phela mina ngazi eShoprite baningi la eThekwini mina ngazi enkandla ukuthi la khona eShoprite khona KFC khona iBossa khona Ackermans konke kuhamba ngawani bengingazi mina la eThekwini ukuthi nina nihambisana baningi bengingazi mina bengithi mhlawumbe uwodwa nakhona mina ngakhamba ngoShoprite lo kuthiwa ngihambe ngekona udriver libe ngixina la ngivele ngithi driver yeka ngidikile yeka driver ihambe i-taxi ihambe ifike lapha eThekwini ifike ithi nje isanda kufika eThekwini nje gqo hayi ngibone igroup yabantu phela nje abaningana nje qatha ngithi lutho angisasalike kanje ukuthi ngiqatha kanani behle sehleni umuntu ashonele bonke phela bayaphi isilimi mina ngiqala futhi ngimathe ngibakazeke nakho namabhilidi made-ke mina ngijwayele yonke lento isiphithiphithi esiphalaphala sendawo njeni ayi ngibuze ngomama ngithi bo mama ngifuna uShoprite athi lo mama lona umntanami ngoShoprite bebangaka eThekwini ngathi ufuna uShoprite ngithi nalo mama lo ngenzela isidina esifana sa-driver futhi ngitshela ukuthi oShoprite bebangaka futhi ngivele ngithi yazini mama kahle ngiye-Gateway kuthiwa nge-Gateway lana-ke ngihambisana wami nazo izinto ngimtshengisa umama athi ena hhayi-ke ndodakazi ama-taxi ayi-Gateway siwathola laphaya ngibonge ngingongoseke hayi ngiyabonga ngihamba uma ngifika etheksini ngifica ngihlele nentombazane-ke lana efake inzipho nabona amantombazane lawo yebo ifake inzipho-ke yafaka nefrontali-ke lana-ke heyi ngisaba ukubuza phela ngibona nawe mina ngosenkandla nje isikhathi samafrontali nani ngibone ngathi ngisho isikhathi izongitshela ngami le ntombazane kodwa ngiyibuze-ke phela ngehlisa umoya ngithi-ke we dadewethu-ke angilayile ama-taxi lawo yona le taxi ye-Gateway ithi intombazane yebo iwona kodwa iphendula ngesilungu angibangi ngisabuza okuningi ngoba ikhulume ngesilungu angisifuni impela angisilaleli angisithandi isilungu wakhuluma isilungu uphumile kimi angizwa nje nesilungu ngivele ngithule ngithi hayi kwazi kwanzima bakwethu angena udriver akayishayeka imoto yakhe sibheke eGateway yahamba ngemoto kuyahamba imoto-ke ngizwa abanye bethi bahle momentum shabe nkulunkulu wami kukuphi-ke momentum babo momentum ngene ngaphela ngoba mina momentum ngayigcina kwi-physics mase ngizoyifica naseteksini yini le ngihlelayo babo shambe nkulunkulu wami ihamba i-taxi athi wehle momentum ngithi nkulunkulu mhlawumbe sengidlulile-ke mina eGateway ngithi driver ngiyehle eGateway athi udriver sis wehla kuphi angazi abala bese ngithi mina ngithe eGateway angiselo ngishonela nale athi ngizokushare ngeke dadewethu eGateway ngehle eGateway ingakanani indawo athi umuntu uzomthola ngaze isitolo bani hey angaze ngiye phela mina lapho niyabona ukuthi naye ngicabangile kodwa angaze ngiye mina leso sitolo leso angazi lutho ngempela. Abantwana bashushuzelwa ngering bayahlupha yazi bafuna ukuloko babanjiwe baloko bafila ama-diamond abathi gaga la ngemuva bubu uyalala malapha uyalala mele ulale vela ngithi wena baba kuyasebenza bhatala i-tax guys uyamba uportable njani bona nenyawo lakhona maye yazi empilweni mawushadile uzala abantwana ba-healthy yamba uportable njani kuba njalo vele angisho udla ama-carbohydrates nama-protein so uzala into ehambayo mabubuza my Angie ndlalifa le ubaba kujabule umfake noku-wallpaper maye yo emsebenzini ofisini lakho nesithombe sakhe awenze nethathu yakhe amfake nasemzimbeni ngimlethele indlalifa phela firstborn ukuthi uyazala ukubone ngami
Bandla nakibo bayangithanda bayangithanda shem yazi umama kene umama kaBaby umnika igama uthi uOcean lwandle. But then beyangalifuni ngesizulu ubone ukuthi because of lo mntana lo uyofunda nabelungu, so kuba snacks man abelungu balokhu bathi lwandle, so it's better if they say ocean. Yebo, so sathatha le gama la ocean sabona ukuthi lizoba right for abelungu, sicabangela ifuture. Maye yabo uthi lenjani endakalala ngacabanga du ayisho ukuthi baba kubhadala iSARS khulekile Nkosi yami. Maye awu umntana udla ipurity akahluphi akamunye ititi lo ititi yabantwana balambayo uyasutha ke lona alo yasutha lona uPortable akasisidudle ngisho bengadla amafeti mangibreak thula bobo bengidla isushi that's why mambo Nkosi yami. Wayithengelani iPhone ngoba mase sishuthile ithombe ngayo usinika lezi ethandwa nguwe futhi ulethe zingaphelele usinike nethombe lakugqame khona wena ngiyazi ngilale ngikhubekile izolo ngilale ngizwe ukuthi ngiyahlubuka ke manje mangibona ukuthi lesithombe ngishuthe ngibheke ngakamahla sikho nalese bengiphakamise kuzizandla ngibuke enkosini asikho ngize ngalala ngingadlile ngaduba ukudla uyawazi umthetho la ekhaya waduba ukudla kudliwa abanye ngilambile manje ngenxa yakho ngoba ngilale sengikhubekile into okufanele uyenze masiqeda ukushutha ithombe sekufanele usinike le iPhone yakho sithumelele thina ithombe sithandayo sithumele zonke ithombe phelele ngoba lolu cingo lakho ngangithi lizosisiza lizosisiza ukuthi sibe nethombe ezinhle kodwa manje ususinika ithombe ethandwa nguwe.